jadi bandan ti kita mensim kujing sungo kawe kan hanu ngilik ngimli bes nong we ti apa ngi kendu ini halan ti sengkian ra hadu mentang sungo be kumi kendu be kibri beli i itu lupa be pikiran ai bakon oi sungo mau susah nanti kalau disulam kalau katu ke jus ke ketan nanti sungo be kumpa itu lupa hadin talada bentu mana tu dus ya sisa menonton dong. You guys are crazy. Dah ngamur orang pi ong kumno menang semyak sengop hara, pi ong tuan ate serok dak bahana, menang pos long nang aru. Hapo samo kaya napo sorang kami itu kalah hambiang. Nadu napo yu ka na hapuriang net pelajar kendur tu. Puriang. Tu net kam seni. Persna. Deng sna right. Dong sna hi. Sna. Pos long tu sni. Tamahang di nang tu na hamu kendur ni kan sna kidang siang rong itu tu kapula. Kita bantai jam. Nak kelas na betul. Pulna. Kita bentar-bentar, mat kita bentar-bentar balas seni wai mat kelati. Kita gitu badang ilong badang sumong belum malah. Itu te bandage vet sak. Surok tu mentah dam sina full bekum sina macam tam yukap sulah berbahama. Takkan no lah ada bandage kum tu takkan no lah kot biar. Sini. Boleh mai? Sini sejauh le ta. Sini kita enjoy stay. Stay ki mentru use stay. Stay le repair am. Kita repair lah ada bandage tu. Tan sudah bandage lah jod biang lah. Kung tayo deh, itu bandage deh. Bawas nabhar ata. Bandage waterproof makanan lah. Itu ya, bandage deh. Tang baba wos pot surok am hang ni tu jika ba fiang hi. Hang tu i wos tu. Hang tu. Suwe jika rekam da wos tan. Tim kundur tu beti itu beti lenti hang tu kan. Di stretch tu basi ar like lu gitar. Hang tu syat khot wa musuh. Wak menso. Wak menso. Ada kasih wak mensau. Mahal. Tu bah syat mensau syama. Syat bona kita terlalu kelah tu entah. Sedap leh. Tu turning head gedong reci yang kan. Gedong reci. Dong reci. Wancan mam tip mah. Gedong reci getu ni tai liang no. Mut na itu. Tu siapa bel konsen dia? Kemum itu M getu ka Jo M Hotel itu restoran. Jo M restoran itu mencuano kemum. Kemum hapran tu ton he nah. Cai tu sa. Kemal mah. Carap cowak tu gigit nah. Tu cakap di Johor Timur kami serum. Kam suruh mutu cakap di Johor nah. Satu. Situ ya. Situ tu jika dan restoran situ. Dukan kadang mentang. Kadang restoran dan kam dah. Kemau dah. Mansua kadang mentang perang dan kam suara. Dan suara badi syayur. Sulang yang jod lah. Kum kau wain nak dah. Diwan. Payah dia di. Kemai jeduam dos. Ngamur ya tu iri kini kau wain. Ni berak setiap am. Ni try hak dia kelai tu depan film mana kata saya volume tu. Ni jemput kam tapi menin lai. Mentok kesengi recording. Untuk Friday ni lah recording am. Untuk Saturday lah recording. Menin ni lah ada man shoot video ro. Namar balak pressure balak kita kena ro. Namar kita ki bam pacu mi bentar ta. Deki first week am hakane cipher dan tang koi hari balak mi bentar. Dan ki balak dan exam. Dan blog am ban pendik for exam ro ban shoot video. Dan ngi ong ni lek menin mo namar khanang ba. Benam dalam start exam makiro benam pendik syurah ta. Tayangi takada menin ngi shoot menin ro ni cimbun kam. Pras tiaw lah bun kam takada wa. Mata kesengi dam doyak prepare tan kata lah. Pra begini. Style lah. Sawa lada larang ni pen ayu pen slam ru ban release am dan release hang tu sa kan reu sejrong. Hang tu ki por te kini ki ayu ki jingruai Christmas te ki pro bisa ngap. Kadai. Jam dari shipotri kadang biang pala. List long kadang yo pick up tu ke PSA tu. View se dang yo. Bahagi ro mo release potre ki. Ngi mo shipho. Shipho ngi mo release namar
Skawero kilirik sang kita ki rappers lah. Dari Islam ya hap sulah man. Ya, So. sudah. Mar kikran ba like kikran ba ya kacing cia besar lah tak kena. There is issue lah. Kira isu ya ka. Oh macam ka hip hop lah long kum voice of the voiceless. Kita kita. Kila pen mi man. Tak tahu ikop ya kan eta ikop ba kan boy siya tahu. Nama trash tom lah kita kita beli ro trash tom kira apa. Bila recording ni pa, hang ni ba? Everything. Aduh editing lo berkat lah hiban. Jam lelah dah. Ya hadirin sekian. Ni sedang nak mah. Tip top dus. Okay. Hey guys, welcome back to the Neighborhood Boys podcast. Saya Sen kelam saya yang pernah kecing. Saya Sen ngau orang pihak macam hari ni channel terlep promo di artis kiwa kuat shout out di. Ta lada kuat shout out di PDM Instagram. Ta hari Neighborhood Boys. Rakik phone mode mah sorry eta. Silent ni silent lah. Oh ada. Dah. And kemudian wah harga Neighborhood Boys podcast la harga Neighborhood Boys page harga Instagram. Perlu ngah tutur yo. Dah shout out di tapi di text ni Neighborhood Boys dah details pi kamacho tendel mi shout out di dah yo dah snya pi argut ki artis lingkut dah. Dan tera doam tera ni yo sedang ini sini MGC WI. I think so we don't need any introduction for this guy. Today we have with us is Code Freeman everybody. Kebisbon narik lati murakat. Code Freeman nga jajan bon na pira timid PO. He's a vlogger. He's one of our guests who would apply the 1 lakh subscriber. He was our first, not one more. First, he's our first guest who is 1 lakh subscriber. So thank you so much, Code, for coming into our podcast. Okay, pajba kata kuat shout out ya Ulilsan dan pemisur tumeu bertuj I menyaya pa te uni Norway I bertuj tre yang auto wan ban santang kanya usnem gerta te na sedang ruai na do usnem arjar kendi te ichnong ya ona motor cia te sabah pajba yo man sesok bah gani giskom shout out isnya bah supportan ya gini gi artis ki wa shout out ini po ko niga podcast yang te ini bertuj yang bertuj meya ya pa te da bu I po description snya bah apa yang gi te pajba aku yang shout out le ye gini gi sur ki lately gi te ko shout out ye ni sur nokong to EV to I ham kuslai ye ni sur derwai do la wolf te would produce do DJ po hamai wo pa shout out DJ po hamai te DJ po hamai to wi nagi music producer u DJ nati na po is jantia te samha payan gi you are to I jingrwa I ruwa ini sur le kende ginga te ni sur derwai do tremiki te siapa ba cekon gi ye ni sudah boy di pod description Ta siapa ingin sedang ke podcast ingin sedang ini but I just want to ask you like before you start your vlog before you start your journey as a vlogger that kemaaf you also dream of doing a podcast and all that ini pak berkeren mangkata kalian Ti kalau kau boleh jingsa mencuah hapor ba siapa sedang ya ka tak kepecan mah. Tapi mencuah siapa sedang ya ka YouTube channel kan. Kila abun ba ki idea ki babun ma. Long ngaperkat bende long ban get into the mainstream media kan. Ban yo ban nomor bang I hai tiki por di arjar khat prak khandai. Tinggal sedang ban I bikin ki YouTubers kila sedang ban mi kini ki Instagram reels kelas dang wan ni kum tu ti hadian nang tu ngapet ngi kum makadon potential kan tengah perkhat kum nu larangi persang na podcast perkang persang podcast long nomor ba radio mata ki brio hot ki pet teman re kum ba kajulong mensha ki por jong email pal ni wah por jong I ru mensha bing yes kap radio ketu kum na desu ti andre long ki kidan kadon stang ketu kan ni kejeng ya kesoya semua. Ti kalong ba hiti gipor kumbalong men swalong kam dalong su menta tinggal perkhat ba lese ladangi ai pat sedaka podcast kan long kan kandang don di ketu ka feel kan kum makalong radio kum tu
Omban replace video tenrei long bakan ai pad ikatu ka same feeling tenrei pad long baki briu kila ban tune in hakanu ko por ko malong YouTube tu te kata ka jimo ngala persang ngala perhat ban le teman rei ngam jumi ngampat jumi pat ba menu ngampat judon nah ketika public domain banau ban keren tengok perhan an keren sepang gai kan ada sulung dom sim mate tinggal perhan tu ngau betongan invest no way mic si mau ngan syong nomor haji por ngadang bu karkhana dia pokar khana tu te kadan ka ngasat saru pokar khana he dan wi kamera wi berit ibang asat bu komputer kum tu tengah perkhan ngan le hang ta kan te khnang ba ngan le podcasting tu tengah yo ban yo ma ngan yo ban recording tu tama hadin pan ngasutu ba kamlong kibun mati ki jenge kan ki limitation si te ka suja no kum tu hadin mino corona te poi le YouTube no te kono te hadin ma ngai vi ya ngai vi le podcast kum ni sorry ni sia piang long kai men sim ma kan long at least long la yu iti vi menta vi le ngam te bi kiwe ngam padi hadu menta nang ni na jongi ti dan wi parlok iba ngalang la yu iteng ngam te kadai ka YouTube channel ni kum no tengok si ibu mic kum ni ngam te belakang ka podcast na ya tinre ke bang dai ba le ba kom ba dai set up ke jing bu guest ke jong pi ke kom approach ke nadong sadong ya ilong pi ya one of the first kan hang dia ma ngayong museum ba nomor ba ngapit long kalong long at least pile banai kata ka definition of podcast hang dia ngi ta trend of podcast kabale si ki babun napdeng jongi ki perlok tadi ki bapet ni ki ba ngap ru tilong kan lo ka irap si bon te ba pi long ting mo ka kamdade ba pi don kam taman pet ting ba pi ngap ba pi share ki stories ban nganget nang ni syahmat ka kani ka platform go jong pi ba pi le ngai ki bon ba the sky is the limit ba ngai ba pi pen poi jangai kan but mdei tangki lesi tangki artist ni mdei tang munu ni ki babun ti ki ba pi la ban khot ki bala pan nai men sim ki bala ban banai ban share hoy thank you life testimony ki jong hiru long kan long nomor koi kaliang nga syam ba one of the biggest experience ba pi la ban yo ni ka biggest learning lalong experience ke bapila ban yo di ke testimony ke jong ki beriu te ban lada maki ki share ya life story ke jong ki nei kamu ngikloi te ban penyadai ban relate ban hoy te ban ngiyo sibun bai te ki jing hikai ki lessons ki life lessons kan tak ba skap ya ke jing thu khana jong ki beriu ke jing sham ke jong ki te but kawai ni kita ka ni podcast jong fi so ya katakin ngarung hana do bastang he batmu ikni podcast like kum kita ngaku apa ni keren like ki ba like ki ba experience manga lele ngan share bah ni lele kum mapi ki gas ni to kum ni to kunata pi to ikibru kum tam tak experience ki kan mar in each and every person individual ta keren mam tam udan mete ka ching sham jang uam ko ba utai we ru la ban reliat ta mar kam dai ong uwai bru un sham ching char tang lade ki wai kim sham ram to mar pro ki ba tam even in family problems ne ki Perlok na si samla na ko taro dai gede kan kam love guru ru tek apa love guru so ne isi perkata mo next like podcast but love guru na isi perkata apa itu prepare hata di dialog kita te fi ong mena ba fi sedang YouTube kumnoken fi yakan ke YouTube sedang le ka vlog swan ke fi sedang swan di ke YouTube funny story mo ke YouTube nomor ba ton ada swa di jing di kan I'm a fans of juice. Te kalau ni ngatrai baru na pedeng ki ni ki perlok YouTuber jongi ki badon hang ni ha jela jongi khamtam. Ki babon let's say ki bapet yang ni ka ni ka video ni ka poru bon na pedeng jongpi bon na pedeng jongi ki besdang ka kayu kan ki YouTube channel hang ni
kadai bet ka ba khlam da plan kadai bet am ka ba su jarang khat kum tu te lesim mentah ki klay bon ki balada mood ki balada thmu khnang ki balada don da ka plan har kom ka bedai ken ban le ba ken tinrai bu ha kitu ki por banging ya sedang lesi ki bun na pring jungi ka tu kan ningut ki bala ya don mentah ken hapo ka ni YouTube community jungi bun ki de ki ba su sedang lalu lo kumba bakala de lo nom da te kawe ka kata ka kalong kata di jungi syam ko jangamo ma hapor bang nga sedang kadai warjar kan riu dalam bakla kan riu no kan riu ti kan riu kan yo ti kidon ki porlok ke ngilek jenglek we kesenam ki porlok yang agong pi bisa melian video masa sutrat mele video ti yang pi bisa le video tu ti beli film tab video po you mo po YouTube ti hana gitu le itu kana hana po YouTube lo sayo bisa e kong ta ti ngapa dikini ki kam nomor ba nadum sa dang ren kalat kamai yam kadi be chu bela misteri be no orang bisa ada di ba yo shooting tu no sekolah muda ko kamai ni mndi da koi kalan kadi bela misteri di misteri no 4 kilo kardan na bela kuli ja likin mau likin tak kom kita mesti mo 4 yo option kin ko yo ta kai long mentah pelayo delivery ure pelayo mende long kibun ke option hagi ibor sate 4 don tel perkat kelat kamai ini muka debit tang kota bala misteri we tinri itu pun perkat ni hakalian menung yo pisa online nem te dang debit dang jengai ba dang sop pertai beneng yu ti apor be ki ong ba tap video kumta ba bamdei ta ba tap long pilap ni bisa blam tengong to ti hadien nga sedang persang ngalem no ha arja kat kendai nga sedang benai Januari ni Februari umtah ya ti katu ka Google account ko jonga ti nga sedang mentap video ha katu ka channel kan di channel kitu bajulong yung bro-bro la ring ikupat video am ti enre ngamna subscribers ye ti kita ka lalong no ka jingtmu yam ka de ye ki video bro khat de ki bang ring de mobile ki bang tap PC yam tinggal haj ban delete am tinggal combine ni ki bro khat nga tap po YouTube kan tinggal jemur kelong tang menculat space lah like bang space ke PC kan Lang na kung tinggal ngecam na kan jangan tap ko way artuli yam ada yang kapai kejing itu cuma perlok, perlok tiang batasnya itu nomor ini long ngidan kelas medam ngi sa hostel nomor suatu ngi lagi pai keleng perlok, ti bun ki bak hampai kata ke wedding ti ngale ti video long ban peni ken ma bu ya tho perlok jongi ti susan me tu kaleng bar khoi ti la ayo lu ti perlok jongi ban pen ti ngale om ta kata hadian ngap pedan kam ti kiwi jemut dem da de ban sedang YouTube channel ti ban kaji ke hampai berkali ru biki breu ki ban nong 1000 mu ki breu ken pe ti video jonga ngam ju pai berkat ya kata am berkat arpo lay phungor su ambon ta ti ka berkat rai kom dai si pho ngot ta ki perlok ki bejan bi thu tang dai skawi kaliang I'm a very private person ngam da don than si bun ki perlok am ti ngadan tang ar lai ngot long ni ar ngot long no tang si long no handful de tang khendiat di ken ki ba ngi ya ju tinga berkali tang magi ban pe lakut ti hadian sisnem bangale kom ta ti ngatap tang lain sautli video kom ta mo poi arjar arpo gen benai march san kan riu tedek yam te hajing sana du benai Januari Februari ngalai itu covid kuba itu porbu sedang ti porbu sedang kum tu kumnur am ngala sedang mani i lupa ngam te bahon kudur te mangala sedang mani i ba uni ujing pang unsapoi bisni sejongi te ngalai ti kisar se mensuamo ki baja taman rebe ki khampoi sene tendai kumur te bam gi sulong lo sulong maya i te bam ngai bakani ni ujing pang ni lu ujing pang khala ujing pang pareng makanaru un sapoi bisene te tengah ngaperkhat ba ngombal lada debu poi sene lada ki brio kimtem tingin le komno ti bun niki local media ruam ti long kimpat penibahan mar udang sengai itu mo ti empat penibahan mar kis umpat dan bang ni udan kadan aku kis ba dan po Kerala lang bakla tu kopor ti katar di ti empat poi ti long ki local media kimpat cover empat yo ba kan empat yo story ba berne ti bat khamtam lele kalong ba bun niki news ki bami am ki di bdak pareng tinggal page nya kadang duna apa information yang kasih itu
Tengong to ten leyu ngin super sang at least taman su ai jing tep ki breu tingong lar da kita ki sipomut arpomut ki breu ki ba page ro dei la ki yo jing mentoi na kani ka channel ni ka video jang am ba da ta na kata sipomut rumul la datang iwei ru ki ba yo jing hikai la ni ki ba tip sipang utau covid ber kumnu ban penlat ila dia ni kumnu ban ya dai la dia la kita tang ita ar lengun bakanaram ngo tengah ngalahun merlong at least lar di tang iwei ar ngur kala biang te tinggal ngetap sah khniat di kini ki video kum tuam ki berit tu sepang ti informatics kan sepang jong covid ti dan di tai kenum jam yang ba pli phimi no sumi be no po kamera mo kran no kamera yak tu ju ba pi pile syukran no kamera te to chu persang ngasi mi kapon nem ngabu ta kapon ji khangit ta kapo karkhana bo be sak te par long mo jumalin nam ba le hum do tinggal super khat be ngal keren kata ngan batai kam tam ta dia ngobong su hit record be tak I hit record keren dum dam klem kot khame be one pick be bro khai haba dan ting yam ladak bakla hapdeng yam ngasdang me nak nuru pasdang ke kamu ngakwa benum dan jing bakla te tilong dang dan ti jinglong nervous yam ba lada bakla ya saong ye yam tengali be kum tai je khambe perkhat ira ban bun views mta dia masen le akam takin masen le daka bang sumi umto daka duram antai ngasi biki sedang man bun ki bepet tim gai la bun bepet tam long susuthu ba kadang bun ba information nam ka badang mistake biki briu kim patip kim pas nguthu je pang jung ni jing pang te tai ngasa sedang ban le ti total ngale how covid kapoi kumba prapo santli mat ki video halor covid kalau mta por ba ngandras dang man penmi ite video tinga page long ki brio ki dang bun ti ki bakwa pantip te hai ti ki por ngampat ti kana hera lo un point em tu use ni tu jing thau sini tenre ha kapoi kar pho liner south trick la ngam bakla ki ai first lockdown nang ni te mas na first lockdown em ngong tik kani te kala poi be te hadian nang tai ngale ti video am tinggal nang ai ki information ni tai am te hadian tu dia tu kan yang ipat long ki sedang ki local media skill sedang ban ai jing tip susu kila nak health department kila nang pensai am hadian ba mas ni gum tu tinggal as susu long ba ting too much information is not good long kala ban dilam bakalati bro te tenrenga bang susu ile de bang I've done my part ngala ada pendap ya kabental lejong ban tip iki brio hagi ki por kim pasung tho bakim patip am ti hoi bon pedeng ki porok ni ki bada ki bat nang pareng ti long kam dan jinge ti ban tip tin long kitu ki bam danang pareng ki ba ap ko ya ka ki jing pen kala khasi am ti kum ki kubor ki manasya komuni jingpang ni ubal ali jumbang pareng tu ba bawan na sabari ti long ka jinjar ti ki bikin suthu te te takadaw kin lang ai ki jing tibam hadi ng last two pat baki kilas dang yo information pat ki jing tip pat ki ba da kaktin khasiam tinga pen yu no pen thandan o khandat long at least bakinum sai lam bakla kain ting nomor ke ka information bak ai mga ting kaya pair no nakabaki ai ki media ki pair no ki ba ai makidan ki youtuber so kila persang ban ai lang di ki pat ki information ki bede pang tu hi taman di ki pat ki rugam mem tingong banlat nya kata kajing bakla na kata kajing lam bakla jing sai lam bakla jing pai ba tiong ba be ino ting ngamut pen kun do hang tai kam damut hiru ban beteng kita kajing kata ka YouTube channel ha jang ba kata kam tai tin re ti ko tan ngakan mau ka kiu ka subscribers janga ka kiu hapo si benai ka kiu kumba arpo le po hajare ka subscribers tinggal telamut penkut dam por bang ai pai bar ngon penkut no yang te dang mis pelan gina kwa susu imam teneng sutu bomlong te tengam pansing hap penkut no tenrei par hapor bang i pa di subscribers am mar ngam juang ru iki brio ban bikin iki nong page ban nong subscribe te nomor ba long nomor ba kajing temui kam dei temu ban le YouTube am te semua di subscribe lah dia hadir dalam le usual dalam le YouTube so par long sung aja tenrei par ki subscribe kan la subscribe kam ta padam hari masun pe jadian ngong bangun perkut no apa jadian ni bikila labon han ngongan perkut no ru kumno tengong telok subi je ki brio long ki subscribe nomor ki expect ki expect ba pinle am ti
Kita kan sedang melihat video no, sedang mentap no ki video ki ba compare ni tai ya. Te long kam nadi bamud banong bane commercial ni bangan le kum kawai ni kita ki source of income na bata jong lejong kan. Te ngale be ngusuli na tami ki banya bernya ki perlok ki nong pe te kum ta kan. Te hadu mentar kaya ni kum ta. Te hadu mentaru kebesutanat kalong ba biki nong pe ki nong pe borok di ba pe ni video hang ni ki long da kajing sebun men sim ke jong ki kloy men subscribe te bat la de piong nga bu khasi u khapnap ban umju ikente wem nga tingam nge nomor bele la da pikwa ka proof dei ke de hakani ke challenge nga nomor bele ke challenge nga ngam jupan jing irap ngam jupan along ngam jupan de banong ban ba to irap yang ala ni ban to support yang atin re da ka mon la jongan kipat ba ki support ti kabamut kadai ka mensim ka jing kelut mensim hi jong kipat ba jungi kan ti bar banong ba ngim banong khasi jungi ba perkatang tadi ya kata nganum ngai nomor beli kata sisin ka proof kari ka channel jong ati la ka poisi spa ke claim dong ki subscribe kata kamdei ka jing le jong jing le jing vi we ki ba subscribe ki ba ai jing kersante na ka por sebut jong hir kum jo do sa kata di ka YouTube Johnny jong te bat hadu menta kalong we kum tahi bat long borok haj long kadai ka jing kersan jong ki pat ba te kadai jing kersan iwe kan. Nice story. Te ba kun ka long ni te ngamut ban kali. Ngamut pi ngai ba ki vlog jong pi le hakibun long kibun rukom tem de long ka jo be ke rukom pi vlog. Te long ka jai vlog te ba pis ngau tanat tamban le. Ke vlog maksud tanat tamban le dei ke dei kenbet kabang ayo bani keren beriu bet kabang ayo bani keren be ki beriu ki ba thamai ki ba apa ju kendu ki ba long ke jangan mensim ya ti bat ka kawin kini ki vlog la pipet jam ha kawin ki kemi habaro ki vlogs la ngala ban like iwe artli ni tai kini haja habaro ki video ki bang ngale ni kadon mi ke iri ke am ka bang ayo ti ka bang lalong no kumbanga osi kumbanga ngayo kumbanga tan ngati na iti brio ka long ka value ka to value la ni ka spa yur te ka kadon na kiam ka buru ki long kumbanga ngasim ka ta te ngayo ka ta te long ka jimut ka long ma ka jingtoy kamdi patang ya long ka jingtoy ka di na jomboro ko mau mane ka wi ni ki learning gen ka ki lesson ka rukom banang ban tip ban start la ni ban yo ki jing hikayam ka de ka PPO ngo ki brio ki share ki story jong ki yam ki share ki experience ki jong ki yam but ka vlog na de ka de indon miti hangno am ibang ayo ban ekran bi ki brio ba ka tu jing kran ki jong ki yam ka de kalong jing ai men sim ya but ki nong page kum jo te but la dangala ban shua example ye pi khendiat ka vlog ka bang best tam le se ne ka bang ayo de ka de ngam te phila yi nam ka dong wi ki video ka bang ayo bali ai pi site i de temen that is one of the best hadu menta kan nomor beli ka kalong random kalong be ngasulet be kum tu ngasui kran i ngasngap te tu khana jong i ngasulong be kasudung be ngak be yang ni em long kalong kadalong kata batin nomor kawem ka ngasai nuksamo kalong ka ting i perkhadam ba mengi ngidon hak deng jing jenjar ngi duk ngi kerduk ngi mudan ngi meyem de phila don hang thien nei hasurok le phila don hang jaka paj ba am le phi kendu paj ba le phi kertak sikenti dar kentien dei pang jing long jing em jong ki kan ka jing sem ku jong ki em pisngo ni la diem pisngo ko ma phi dei pidang ba palati pidang don jaka padang best palati long pe phikam dunai gen te ka tu de ka wen ki vlog ki ba best ban la dang ayo ban le dei la dang ayo ban nem la le da ka tu man ka sinring kan le bet te menta sulong no ba kidang kim khniat ga kaporam te otherwise kalong tadi ka jingsang kwa ban lek ban don hang thi hapo madan madia kan yo ban ye keren la dala kan yo ban ai te
quality ingin yo man le yang si bon gitu ye Te kamut ketu ka blog jong pi te ketu ba pi lai ajing rak tu te kamut ketu por mot pimpat suara mot ka ba long ba pi long pimpat kendo itu ibri pi rak pi ka kalong kumni ka wini ki lesin long ka philosophy jonga kalong kumni lada pila kendo lupa ki brio te pila ban perkhat ke bagi ki don kam te kata kaya da kumwe mo kalong no kumba pi pile ai charity te kata kadi bi charity jong pi pile long ki babun ki seng phalang jong ki le ki dan ki kenja ki charity organization jong ki le ki babun ba menta por Christmas le ki babun ba ki bajule mo prisna yeng yura ba ki di yue tenre ka approach ko jong apa dam kalong ba kumne ngalaban bakala to ya kata ke ya ki beriu ki baduk sisane yam ngalaban bakala tenre pat ngasngo padam ba lada late nei pi kenu iki brio ki bathmai em kalong genuine ti katu kurukam yathu jong kite lalong no they don't put up a face lane kim ayo semua yuta phone ting le long kejimut long ba marsin kira long ke ya kai ba pi kali em magi kim tip don kamera em masin kali ne ki thu be thek ye kai ba ki sem ye kai ba phi ki ya kendo te bat la da unu briu nei u ba ye thu ye pm how stranger who nong way gen la da ngai phi ngapa di kendo menu ram dei la da share phi ki jing e jong am komut nga la den sha ka jing e ba khraw sha te mo bli how briu ba si sngi em pen share liu jing e jong pi satang la da phi la don sha ka kem khat ka ba mundon lindi shu em den nun ni te ba phi yo ban kren ban long kam da de ka jing mut ban ong ba phi ni rap yang ha ken dei tang ba phi long phi kwa ban ya sam kan tang ta daw long la ngai kren ku mi tu ki briu em ki ai kita kijing e jong ki em ki bun jing sa ki banga company ke video de ki don ki ba la ya sam ban ngam tu em tinre ki bu suka ban ya sam kum tu te kim kwa ban kren kim kwa jing ai te ngasua ai men sim ki tang ta la le nyor kita ru ki don ni tinre pat ngadu ki tu pa ba su thu ba ki don kam em ki don kam ban yo ai em te record ke video and then ngasa bu kan khnang ba kanlong ka jing hikai nam ta jong iru nam ta jong kinong pe jong ngaji ketu ba pikran mentan ketu ba piong like ketu ba pi ai kum tu ta kecing yarap ki brio le sngo ye kecing kai ka khana jong ki ka ba sngo sunai ketu ngak ban kran mentan sipang ba nga ong ta bon ngi ki brio ta ngalap kum haladi kum hajing hasam jong ngi ma kum tu bon sen like ngi ong ban ma ngi ro ngimong ba de ba ruspa ba de beduk middle ma umum ta tang ba teng isai ong dei hai jinglong bru pro kha jang ngai ka tang isai long ba nga dan chan man phong dan khawan ba ta an dei ngim perkhat ta dan pat ki bru tang ka ru pro kim dan ta kedai kato kadai like nga kwa ban kan ka wei ba beleng apan mi ya kata namar teng ong like ngam sutunat ta ba banyak sngo ye ki bru ban ong ba ngilong ki beduk namar belai kadang yok khau hi bam even the day tam house down to at least ang yo am dan pat ki brio ko ma piang tan ki ba sibuk ba kim ki to sa susrok ayu to pepli tang kacar kim yo ban bam and then kato kadai lessons ta at least yingi am kat bangi rang yo hi ban phong kat bangi bam am ngim dai ta ban ot ndera namar we have to appreciate what God has gifted us ta right from the birth am pite la da fisha ngan kani kadi ka way ni ki kajing i jong philosophy jong am lom kum de le pisa kan long paring mo I don't see poor minds, I don't see poor people, I see poor minds ngam i kita ki beduk ka pelang i ki beduk ka mensim nomor ki babun ba ki banga ngai kendu nei ki kita ki bong ki baduna kan hak kepala kan baru spa apa ka mensim boleh ka way am ka long te ka long ba kajing sisa am ka de hang ta te nomor ba lada de ba phi duk kat nu ru la phi duk nong no ka ta ka jing mut jo phi ba phi sko ba phi duk ka nu ru em tenre you still alive man pidang im de kani pio ka air free pio nadong sunong ta kan le pina pe Instagram account ko jo ngane le phi pe ko bio jo ngam atho take pleasure in being alive baro khayam ka de bi hang ta te la de phi doni ke jing em lu bleu dang a hi phi ke jing em kata de spa ba te marga ko ma phi ong ma phi em ko ilang suka me sama ni mo
ka lentia jangi ru ka yang kasam ngi ngam jur khap ka ban kran than ya kan ni haga yu kan hapo YouTube channel la jong ru te re ngi sinjar ba yang te bat kam de ko besuk ba bangin I mean ki bon ma ki hade ha ka jinglong khna ki bang kwa ru ngamio te nomor long ba ngim de ki long ngim la kot ki babon ba ki ngim yo ngim don ken menurut sam karukom ram kalong ba ngim kwa khla ki bro khat ime ipa na du ki mi ipa ye jam ki pen melin ban embed ba lar phim don mlele ba lar phi kwa ye you have to earn it if you want anything you have to earn it Dela lebih kuat thiết patron juti ro mo bia bande ye kalau mda te kamut keladan bi ketu ke jinglong hapo em balada phi kwa em kamut phimio ati dak besuk te bat kata ke jing ya lenti em te ki jing yu em long ka penlong la long ka penlong satar we kaliang em te kat hadu ba ki pen pli ki khmat ke jong inde ba what yo bakas pa ka phau de ke dei tang kata ba phi la ban kata ndai ke dei te ke ba phi don de ha ka men sim jong phi ke jing jong phi te bat adu mentar mong ba ngi ya biang ye bet ngi biang ye tenre the best gift am ke bakini ka kawin ki nong nok ta ka jingai subha jong kini ki balalek ki jong mi pa ye jong yam kolong ba kawin ki give ba ki id ke dei the spirit of contentment de ba phi hun đi cái ba phi don but we ba phi hun nam ba phi don pin comment ba phi comment nei de phi yo shi pho phi ar pho phi lai pho ru kam dan ni kan ta kadang ba phi ong mene ka dei ting em ngi sngo ko ba hang ni ding so ma ngi la jenjar palat kan ri ba buon ba hang te nei le phi kan du am ki badang hari akin dala kendo bat kita pasas ngo ani jing jar ngakat tu akmat kita ka berfikiran mentani ketua pepiong if you want it you have to earn it piong tam aku apa nyetok kana kawai kana spang perlok jong amau jong bom ta ba u yitho inga stenat ata kata kana ba u yitho inga namar belai namar ngi le dia berang kumni nang samla ta sung tho ba ta ba kata ka kebadai ta bu tho ta re bela tre mental la ya lok ro ya yitho ki nyong men chwa ma ong perkhat ka jing em ko por samla bat bom ta ka pher ma ong por samla nang pa nei mei pa phong chan branded bat ti ro branded ban unjuk slide namar belai mei pa thet nga kata la thet ta la thet ong menta bela tre tak men thet pesan spot stir la benot ta wong kelesan sata wong ngan ke jingmut nang ta kadai ba kat bangi lang yo na email pam kadai ke besuk ta ke besuk tang badal la tre dum abla chongam kadai pecing car hapan sai kadai ta kata ko wong namar uta long as usamla ba belum kumta barang samla ta mata bala he support ta like la learn kata kelasan ta ya thu yang am nga perkhat kata asu tenat hala kadai long ngarok suara long kumbai thu khana ma pangka pas jo ngarok kendiat ma long ba long kumta hai ta ngarok suara long ngamju so thu long ya kajing jari mei kata ke be afford le im afford ta long men suara long sin mangala dong ngadon kam petulun don kam ta tai kanu ka kai long ban pan khla am pan khla tang long ta ngap long kam big fashion ngai tu te long tang ta pha thi dia ka ai petulun ka sula kwa phong be thamai be tem tu tolong am just thok dai kata một jinjar mei trei noi pa yo kumnom tu te am tu perkhat kata ka jing mi kata ka jing yo ta long ta long apan be te hadin tu dang ala kham he tu te tu por ban pan ru long sao le rai dia te kadai te na du ta ka por long sedang ngai man trei tu kat bayo trei misteri tu shu bot kulim tu high five yes terang kuli nomor 1 kuli char subis te long ta ngai ma long na do ta ka por bala sedang trem ta long ka we ka experience long ta long sa tana ni ma bung long ta long kono ka kam to ma long ngam sa rem de kata long barok ki breu ki happy ban tre ma hap we need to been through something te ban earn ye ka ai te một ban tre long ka we long ka ai ban learn pa na kata long na do bang ala tre ta em long sa thu to long
ngaperkat ngasnya ngabele tu kepon ngatre long ta long dangamon pan ai ime ai damon ime jupan teh long kata long ngatre ngam long tu ai spa tu ma ai kan dia tu tok babun ngathap ya ladi ngathap ba ya ladi teh tu kepon ka ai kan learn to ka dei ba long learn ya ka ai long ba kum tu long ngamai re yanu teh ngalong kai banga earn nang tu banga tre long ngathep ya ladi tang bangam dap lo tu pisah long dang muthit ki ai long ngam kot haduk banga dang ayok lut ye kata jingkwa jonga te kata le banga le nga skothu long kata por ba imei pale long itre mdei tang yang atin ai long sekabai bam haying long ki bye babun ma tenang ta se ki hemen ki para jonga kin ai te long kata ro ki dang la te ban penbiang ya kajing don kam jonga long dakim la ban dakim fort ban ai kata kajing kwa jonga re andai ki dang la te ban ai kajing don kam pat tolong ta gain te ko por ngalong ta te hadin tu dang ala sedang trem ta long kata ma ke kedai te ta kata umut mentala la kala ban phong ke jeans ro phong de bojot Pan ngaro la kila la hampir ngaro. Bera kene ka betul boleh phong am. bala ajak bala serok me Betul hukum serok sinong ya. jikala betul mensua gum tu mentau la da kibru ki ya hantai boleh man banyak ikinik video minimum kan desi ajar mo ban pet kinik video jingin mentah la por mensua umut orang ba usorong ba mau yeldi mentah kita ki perpisah ke yu mentah bat la bon kibru hang tero sar le rain so ban pet jikala jingin ya siap sim this is blessed Ya kene ka petulun tu si ang saya tak kena mah. Yang saya tak kena ni nama don tan sen te kenduk ta bahaying jengi. Tu rupang petun dere kum ne ta le cot sini am. Tengok ai wong. Play petulun macam kata wong kapat sina surakan pong gede. Tabarki ala ya hak wasya ta petulun betul lagi. kedan ro kami gitu mo Dan ya itu kami surat umulong. Paitliu la dan lebar betul cin. Ya apa. Siliang ki ai ka durjong surok siliang ki ai ka durjong ka jeans. Kayak apa tuh ya? Ju. long sebentan ro teh long ita hiju ngi kendo mentan por ba ngi wan chanis tu ngaker ngaong beng teh oh la kam long bai phong ku bajot kum ni jonga teh mdei syuk ra phong de ju long ni phong de ka ba jot kam duna pa ka jing kata betul ka jing jot betul teh tengah keling oh la kam ba ong la sdash na Itu mantap. Ada guys tu kalau jile kan bikin ino umum jile kan syirkai Kayak Tenang ada tu surat tetip from branded itu. terai. pun kesut belan siap ni Ngiut le podcast lah, ada serok le podcast kesut banyak fau. Dah, ini keren Ishfan kan dengan IV. Sekarang kecing geli ba. Squat pun geli pima ke experience of pihak ke video osta. Like kumno people hadapan post tu ke video ke invitation kita pi hadapan people itu ke set experience yang pi berat ta. osta ya Nama boleh ngaku apan keli kata dai. Nama kawai it's like kata dai ka first ka music video jang isni ba berkat ki YouTubers ta ki collab kawai am. Amang berat like nak 100% to like 60 70% hang tu apa yang tu. Ta kuma piro one of them dah suka apan keli ke. oste kawai kaliang kadai ka project ke ba ngalap kami nanti lah slam kum kene project yang ngakam pay perkat bakan day ka music video
Tenrei nga site kwa bakan don kum kini ki platform ki bangi ngila bani kendu ulang. Tejing sha hai ki por bla hamaswa khandiat ngala persyang mo nomor menta katukan ni ngarang ya kini collaboration series te bat kanir ka dikawai ni kita. Te bat kani ka collaboration series bat ki influencers nang nemo. Te bat ngaile ban build kita connection ta jing yadai bat kini ki content creators nang ni na po jala jong yam te kham tam me ki prakasi jantia jong i kai te kajing mut kalong bet ba kumnu bangin share dia ka yaki onse yaki value bangin share kita ki experience ki jong i nomor bangin don haju ke platform te bat la dei bangin don lang haju telong ka amen sim ti ki bre ki ba page iki we ki nong page kan bar kita ki barang sedang ru. Yang kami nanti last lem batin reipat hapor beki upha message Unil mau tho nomor ba kalong dia ngala de ble swajong to oste ngala le ngala collab sabut mon te de collab mon tinggal mon vlog so tinggal ban collab bat Unil tin reipat Unil pat bangim palap le te teman ngirasia kontak tu kan te phone ni lengawang DJ Wan Shan kwa ban dan benta lem pi ban dan benta lem ka you pi ka music video jong te music video ban hable kum no kata mo long ba jumlin am ban you kum tu kina em magya hab ban dan nang kwa ban dan nang nomor ba imakin dan bun kiwi ru mag youtubers tengah empat das su thau ba katan te hadien pat te tu kli wong long ne ban number phone ni te hadien pay phone i Wan Shan kan apa ifun Wan Shan si batai igam tam te tang sa poi ban ayu poi ban bat ki poi ban dan benta bat ki kan te hadin nadu pas dang hi gitu kajing nadu ngati ngala kende lupa vet nomor ni ngala sutu kum kitu platform mem nomor ba kade be ke bangala khmi lenti am te yo so ta bi ki dan benta ti lan kamen susu am te ngang kham expect menu bandan ngam dan idea tan di menu ba bandan betan tu te tamari ngatip par kiti gi bandan number phone ngalang lai keren lut te tuman par buang ba you know hab ni jing le nyot kham poisu te hadin la poi se the ni ngasu be ko mo poi be trai kalau along be ko kenjam se kalau be ko kenja get together with jongki youtubers te content creators kan te bat ndaladan nang tu em long kaper ba kur kom long gai hai dak sedang dia tu idan ni jing le ran ni tai berapa thamai apa masuk pai tu em ngasu ko mangalai lu di berohat nomor long balada pit mo gitu ki don ni kan pani ngot ki kena de samla jing ba kami chu no bigla le bekop tin re te gitu tik ba pale bekop tan itu lun apa manhali ngak lai thu ba ke ngasai pe video jong i em Hasil kasi masih kena yang ngapain ngomong TV day ni em deh ada masih itu musnyo lo mikir lah kami yang baper kami kias kena ada lebih kau lo ki seberang juga ini kamu tahu aja kamu long you kena jik seberang juga itu berapa kali masih kena batang lakran yang lain lah telong kamu sekolah nongway shooting sekolah kamu lah itu sekolah aju te that was one of the best part long skong kumba long bit kumhaju am te bat yo mensim ko kaliang long ba long hoi ngidon ila ki jongki agenda ke li jongki ki jingbot ki jing thmu ma di YouTube channel ki jongi ya ki content ni banging ya ken we ule drama we ule film we ule prank we ule ki babon ki le promotion ki we am Cendrai kawai ke common you par bingi don tu kawai ke common idea la ni ke common long no ite jing ai jongi shuki brio shuki pa bayam kolong ba ni ai value ti ki brio ling ba ki video ki jongi e bar kata di kawai ke ba pen long no ka ba pen osi ka ba pen Italy ngi kan tiba apa bingi don hang turu tang ka jing don jongi hang turu long kala add value pat iki wi pa long list long tu long kum message te ki babon ma ya ki comment section ni ngi por ma post ku video yang balong ka internet bakal long ka don terjing Italy habeng YouTuber si te ajing sa ka nong no kajing keli banong ba kata Jepang kajing Italy li kam dei ban rice kan kam dei ban mi nomor ba ngi happy ban Italy ka dei bingi Italy te nei ngin yo kum kani kari
kejongi hang ni kebangi itu lot suba let hang tu punya keren tak oh bini ku jumta oh bisa aja jumta oh tak nak itu dia bangga beri ada bro bisa ya apa mi kena vi dah selong tu berapa iya ari oh bini ku gitu bentar lalong ku dah lakut kedi lang lalong lot anak kau ke yang lalong lakut bengi yatip bentar mi don jingi dai di kalong ta de long ri kasingi kalong ta de normal beli long idang itu kertin klik dang long kumjuam di kadon tu kejing ya teli tu kejing long kawai kan te lesin re to iwe hang ni iwe arang ni tai iba don no jing sngo marwai no hang ni tai ngim dem consider itate don me ni tai tin re kumki content creators hang no bingi don ni dem dei content creators ul ringi dei kile kinong le kai ni kinong up film ne hang no benta bingi don rulong jadi bandan ti kita mensim kujing sngo kawai kan hanu bingi lek ngimri bet sngo nong wei te habingi kenu ini halan ti sengkian ra hadu mentang sngo bi kumi kenu bi kibri boleh i itu lupa be pikiran ai bakon oi sngo mau susah nanti kalau disulam kalau katu ke jus ka katan nanti sngo bi kuma sngo bi kuma itu lupa hadin talada bentu manu tu dus ya sisa kan Menurut dong. Long tu ting yang lakaran nak sekolah cek aku mulai itu apa dia mikir pikiran long bentar mikir sekolah mulai itu apa ya dia aku lupa pendai tu mah ani kan tadi sekolah biat jam teman ri long sekolah dah kalian am ba bon ki pelok jong ini ki ba kenu am ngit bon apa kini ki pet ni video ti bon ki ba ya kenu long ki leran ki long ki sekolah jande ne keren ne te kata di ko way one of the best thing em ki ba ngalen po oste kan long ki ba ngayo nei kenu bet ki hang tu kalong kumju te kadon kata ka ta jingi teli kadon ta jingi asmo ya jan nam but kawai ngasode ban aingu kerbang ba di jong Wan Shan jong ke tim ku tribe jong Jesse kan gitu long beki ngam tip menu bawan rai gitu ka idea mo bandan lang i borohaj mah kawai kalian good publicity teman driver lain kata long ka ba kongsan bahan mata jong ki content creators kri ketuti ke platform pengingin dia kenu dia kesini kau bagi kenu kong trash tu tu kenu tang sisieng layo ban propose belong panak vino So kia Syam tanpa piang tu so kia tanpa piang tu dan bakot lama sudah pun saya tidur Salah tu. Pertama wala kataru subhaya keren. Sila lada kam kembang tu ring ngakulan keren bek susah malah pan keren. Aku tu duduk itu pada sino itu tu mah. Setenan Fi ong mentam ba fi side fi don ka collaboration bat u men vlog sorry. Tengah ke video ba firu file perang hai te to ka benta jong pite ka long ka best ta ngai ba pila ban le gitu gi staff te pila ban le te pidon e ban ong ban kumno fi skill la ne ni fi kwa ne ban keren sipang to ka perang perang kalau ni hajing sa ke perang em hoi kalian ngalasat kwa hi ban le bang kwa ban persang tang ban chu persang gen tang chu try kalau no ti ngatip ba mon vlogs la ngale bu mon vlogs te un sale perang bet kena kata ti hapor ba ikenu padu em hapor ba ikenu ban mon vlogs en tu ang nai kam dei phi ka perang ke ni rakani ke social experiment apa social experiment tamang tom ni le tinggal apan plan dia no khamai re ta basian nai ju try mat gedong benda ke perang rayu kam le shoot right ti le tengah tengah ikenu view em ti marsi ni kendo em marsi kenu yo jo le kata social experiment ni ta jadian ngandal ale em mari kelalong mana ke perang kalau nak perang ti tangalong sangat I was not
surprise tolong tama balik perang itu balik perang ni tolong tam itu kan Kena le jam, te ngila persang bon lagi company itu ke video ki bon lagi ki balale mah. Te adu paladan ko ka kasian dam ngali keren ibi TV ikong kan, lajan sak thap ru. Mau beli ngalading mas ya. Lading mas ngakeren di ikong di mat di lasuting trai rom keli trai. Tinggal ngabut pinggir nadien dam. Dia beli long tam long brio sismi kon bur kum ta tiang am dia khamlap ya khui rui bengi nyering video dia ya try ti briam na di bitcoin ha nok try to kun free malon bur ya kong la de pipe ni video mau ke di bengi sile perang mau di sile Kidan ko to kani ki bangale ki belakang mah kibla itu no kan ti kisir ki no ti andre ki ba mitu da kala da ting ti na te hadien hapol bingi pa sa golf de ngi pa sa golf tu phale ya gitu ki ke bro khajam ti ani ka gede kan ni ki ani ting ma de hoi nam lo nga parya nga em teman long ban poi wik tiki benta pat banda keren bat biki brio em long ban perang iki brio kai oh ting vi long phim tip jak reaction ki brio kan long kum nu te hadien hap you em man lo nga klik ong iki kum ta li ong iki kum ta ong dos kata phim tip ra ka kan mis ko ni te ba ong iki em ki bangalong dos piti kenal ada ong ki mle dia nggak sini menong nak sini setai kata lihat siapa view jadi dong video benet oh ini video benet tengok terus benet jadi tengah soal dia orang ngan sulit nak ni asli orang iki ban pa sendur te hadi ngasafet no tiang to biar teman rei lihat aku ni berkambas susu mana tadi pa sendur kum tu likvan ai ka phone ong I am not single anymore ai lalang ai dia teman to biang kata dia nggak kata bentar tak idea juga kebiang ritai bentar penong I am not single anymore buang manam oh malah kende yang susah ya tengah pitch nu dia jingsang aku benle bat long benle berkisen rang deh timu pat aku benle bat berkikna kan thai kan long kam stana trai kena kan thai biki kam nang react trai apa ngasugi di dos berkisen rang deh su aku le berkisen rang ti long elem tole kena kan thai to kala ala swat ita kena kan dai am sadum sana gitu bisa ham tu gitu ki bangale ala swat do dam kan ler kum no kan ler kum no api di mun vlog kan la but kamera nah kali sini kan si bisa salut space saka you saka SD card dam oh lem lu nggak record arta ada mon ini mon vlog beli paling mau ni kalat dan sana motor depth itu mau nak abang akot ini banang benile kolam ngade be benle ngale tu ngale aku tu tiada teladep gitu bro khajam kosong nggak long realize banong banle ko itu ki jam haslong ini hambi gale hi bro khajam lat nyumon vlogs dan tam mun bala sisa tikna ni sisa normal beli em long tadi long aku bikin kana perkata to mga kabay kuno keren nga biang bet dep situ gitu ka attitude dem kana perkat ka long long dalim tasem jinge tan ngen ndalale sisa ani mon vlogs lan yung mon vlogs ini long ka de long hidden cam experience pi long usuthu utip ya ketang ya rukom ya kibriu rem ula itu de ba kinu kibri ki mangalong man prang kinu ki bomlong kum kita de ni de season page kum tu de su prang baklas aku ra tamasya mon vlog itu experience Ketu experience bat uman nam bas pelatihan ri benong hipat hawi kaliang benong ba pinong yang bangan le ya ketu ka yu kan bangan le ketu hawi sal ke songa ngam tikna kata ti ngam la ban penai assurance kan nomor ba kuwi kaliang kalong ba it takes guts, it takes effort, it takes
ani so much teh ka don kamlut bun magi ke kan long ba ka debit ke ir ke ide ka batang mon hula banle te ka bat lardi bangale ruam kanum la di banle kumbale umon de so banong hi ladakwa banle prang de mak ladon ki viewers ki nak chal jong haru ki ba pe jang ni ladon ki ba kwa ban yi kan prang nak chal jong ka ta ka pan ma lupa no nganum la ti ba vi kwa ban yi prang em di sumon ti vi kwa ban yi prang bangale mangastal dan kolap yang mumon ti ka ba ya Marwai no view. marwai te naidos sa so vi oi nai aji sa so ti ki mi so ki porlam dan dari long long 4 million deh 4 million nanti kendan yang kibri ki basung thot kum am sibuk mentalas sibuk ma for example mga mapiru ya nanti ada sibuk kendan bukan keni sing mam fi por bidang aktif nung kluj be sibuk di mga ngan keni sing mam ti kibri palambong perang lo macis Lakar benar ini sih lo. Bilayo anjing mame, bilayo videonya kan jenda miskin tuh, bakut video lah anjing yang ngomong bikin video jongi long ki basneo, long ki bam long open to you can to humor. Dan repat long katu dia long kalong sendat dam ting kalong random tapi pilih pikiran kum tu pilih gitu ting ada pempat experience bah kerukom penyedai bagi beri urang keren ki beri am tu mengama pi mudah kluj baik ada teman vlogs nih Yes ma vlogs te bas pelan teman bang noi pi gue am on the record kan Man vlogs udi way nakiba la inspire ba nga balong YouTuber. Mar man vlogs udi way balas tang la khamas wa mania. Te bat katu kurkom keren ge jong kurkom you jong wi comments ti bol bu sedang de English yam bu pat long kamda de ni khasi ngi ten kamde ga khatien jong English yam. Tir ki babun bat ki keren gi kan tho te ga kurkom keren English jong yam. Te bar ngi tanat kurkom keren jong kurkom appeal jong wi brew yam. Te kata kau long ka ai men siam hati ngate tiba hadir ngala sedang ban penmi konten di YouTube kum tu malmi Shafil ban ya keren bagi brew i gani tairam kat ma be oh men vlog ule kum tu ya men siam ma tak ada long kata song i yo ayo men siam ma kan Uman vlog sudah artli ki channel lai ha kawai ke to ka jong English ha to kawai ja ketin khasi teng pernah tama hapor bu sedang ningkong la mon vlog sedang nak parengi bangala ke mama kan Sementara hadir pula permi pat ngaruh mensuara sak shlong khanya laban man vlogs. Akan mahata kedau tu puan mas tentang podcast nukong kot Simon vlog. Utama lawan man vlog sendiri. Lawan pot pat dai hang ni tak kepor. Kata kepor ang host ngap tu pelok berem remiki haye ngacrongi host am uwan. Pat man vlog so basa kontrol. Man vlog so. Ai sem hata. Tu nong thok dai. Menukot ruthok. He's a writer, he's everything deh. Tu tekat lah. Yang kemau sen bu ulat vlog ketu ke bu ulat itu saya. Hadal hina Mumbai nam kemar ketu ketu cekak. Ha tu cur bazar. Kemau umut ban peni wang syak baik pulit lah. Ya kan. Zaman dan kong kita dah support kan. Ki bon vi gitu. Malong mau bi mandunut. Mau celur lah tu kan. Tak ada tu buat vlogs tu environment. Tu buat wan hane podcast ni dai port environment day. Kan mau ke tu buat vlog sih jong environment day ulai. Tu buat berat ni special thing tu ta. Okey. Tang reaction jong ki berupat don ira. Don ira reaction ki beru. Ta kum vloggers mah. Kan oi pitang ko wei ba ka like to start a vlogs and to be a vlogger sam ka message ke ba hi kwa man ai men sim ye ki bapat mo nama bon menta jla i na do la menta ki pole la bon ba ki stang channel ban la vlog su la bon pa
one of our hosts lo là đây vlog Yes, ta yes, vlog yes. ta berfin ai mesti lang unik macam kita pakai Kadai. Yang kalau ni, YouTube is made for everyone. Today being a YouTuber is not meant for everyone. hai Te nomor ba kalau tapi hoi ka suk ba bingin yo mensim na kibabun. Te ngai ba kibabun kibapet ya ka YouTube channel jong aru kibabun ba yo mensim manle. Ba kibabun ba kibalas dang ru dak ba yu iya nga ba iya pi ba iya kibe ram bingin le nang ni. Tengre kaban ningkong hi kabang kwa banong ngam lepi kwa hi banong YouTuber le. Do not copycat. hai Never copycat. Lepi dan lepi sungu ba kala ban yo traction ru lepi yo ban lepi la ban yo YouTuber yo subscriber shibun makanaru what you copy te. Mabri lepi copy hi yanu ka content yanu ka style yanu you will run out of content. Nomor bale ha ka YouTube there's no limit. Pila ban poi 6,000 subscriber 8,000 4,000 lakh million billion long back it goes on and on back the but long the sky is the limit te lada phi kwa hi ban long YouTuber pi hap ban ui ilade ba there is no point them kam don di ka la long no to ka point ni to ka milestone ni ba pinong this is my success. There's no success in YouTube but long kata di ka tadi jong ha long ban internet kerukom le jong YouTube te kerukom pen long jong YouTube kan hakanu kerukom le subscribers bagi we te la ban yo silver play button ngala jen yo dai long kumiti ki milestone ki milestone dia but kam de ken ka nong no kata ka success stop ko jong phi te but la da ba pi aim la da pi bu ka thong ban long YouTuber le long vlogger ni mo bi hab ban long ban ya de saprang bayam kan mar ka it is continuous process nei but along the process but kata jingal di jong phi pin yo ki milestone ba pher kita ki silver play button ki golden play button ki babun te but la da pi kwa ban poi sedu sakata ka thong ban yo ki clear ban poi kita ki jakalan kita ki milestone ki bahe pi hap ban don ke original content but pimla ban copycat inu ru te la ngamong ba naile film short film show naile vlog show naile jingwai show le taman rebat ke originality Be creative benan di ban original de dia nomor beli ko ngar yela de nei super ha ngalas dang persang benong ba to ngan persang le no kumni bengai bikini kini kedan ka to ni channel ki balle kumni ki yo subscriber shibun ki view shibun nama habakut kesngi nei kam de tang shapang ki subscribers kam de tang shapang ki views ka ba kongsan ide ke de shapang jong ki brio ki ba pek maba see subscribers see viewer ki see the views as people de la page gitu ki pure view 6,000 view la ne 6,000 subscriber am waju page ki kum ki subscriber ni ki viewer page ki kum ki brio bete sia kum kita ki 6,000 mut ki brio ba page ki ni 4,000 mut ki brio ba page ki bala de page ki kum ki brio am pin long obligated ba pi de ban ai ka value kan cheki pi ban ai quality kan cheki long pi ai ke ba ki brio ki sutana pan page kikan kwa ban page kikan kwa ban share but la pile akum time you will never run out of content kadai tibara la kwa ban ne vlog ram don't think about yourself think about the people who are watching you kan timata of course you are an artist pile ila ka jong hi ka creative content ka jong pile kat ka piman tre at the end of the day pat ha ka bukut ka singi dei ka jingtmu jong hi ka dei ki brew kin page am hi tibat la phimla ban pin hun ni la phimla ban pin long hibreu bikin page ni ba phim ai ta value hibreu yam tingamot ka kalong pointless kan ba pin ne tile philong vlogger ni philong singer ne philong kita ki kinong ki musician ni philong kita ki actor ne hapo YouTube be creative but perhat pat la phi perhat you know yela DM you'll be the last person that you'll think about Dekat nyawa aku ikan yang langsung tahu. Of course ka pihak perkat ila di ya kajing lah jong. Tin rei pad
Habay pat bakani ki subscribers habay pat baki quality baki as sipai ba dai video perkhat soning kong ki subscribers te perkhat soning kong YouTube first subscriber subscribe ke channel ke jongpi perkhat choi YouTube bala da upej ki video jongpi unyo ayu ya kan next video jongpi ba unpej unyo ayu te think in that line ke perkhat kata kom khang baki brio ken subscribe ni om da bikin subscribe ken page om da bikin page ken share te so lada pi vlog lada pi la don ni kata foundation ni la don ni kata bentaan kamu dari pi vlog apa yang kan harus beri kita Alhamdulillah. Iban ha vlog no panyana aja. That was a great message, bro. Am da ong sha kum ta da pek kum parang le ma vlog ki dai tang ki vlogs ki wines video yang parang pen kana bang shoot la ma. Oh, makata kan. Si betray wah lebih kenal. Toilet vlogs. How to shit nữa. Lại cái how to shit. Dia kodur. Tak. Oh, kini aku akan klip ini dalam Malaysia. Untuk banyak bor tapi. Banyak bor yes. To ki om batu pakas itu om pertama. Ta untuk dai mapi dai ba introduce no kongdo sha internet itu. Ngam dai ma and I will never take that credit ever in my life. Mo nganum shim ya kata ka credit leru ajing sha kani kadi ba bening bare lang bakla. Mai ide along no ikinja iba employer jong ban. Ti di mai ba spread dia ka video apa Facebook i post ka bu orang. Tianang tu ladap bah yoi mai tadian kidan pas kiwen ibu gas house we ti kidan sticky we kidan ki riders ki bana sha bar ti makiru kipen long viral kan ti hadin in lai ketu dan ngasalet ma ti initially mdei ma ti lari ka perhekong berkhoi ba dei mga ngam dei mga ti I will never take that credit. But lada day makana mga beningkong mga late makana ru kamday mga namar baka di kasam ka jong uhi te kasulong do ka dapat tang kajing kuma baro ka ngeng yadon kam a little push mo banchu khndiat ni banchu yarap khndiat tang banchu terus tang banchu wan ra ti benta de si lalong do kumta kan pai ba babon ni don stage tang kawai te don kami yang menurut volunteer ti bunwan tan ni wi ban perform di stage tin ri ki performer ki bon mang ni pai ba tin ri pat lada mdan batan lada mdan bo balik jalam kemudian kinyo kom do so the stage is not mine even the people are kimdei ki jongi te lam chono I'm just a volunteer bushlitan you know long time he's very talented ma. Bit palat bat bakalong ro ba je ka taru kan ni mo nga ki babon ba te bat le lada de makiru kidan kam ka ju ka yu kan ka platform ka bale si manu kibadan ya ka possibility si kalat panong ban penkiu lan iban wan ra ki ska limelight lan ki hapan de te manira mengaruh at first ngalamut badai mafi ba lek katu ha ka podcast ni ka episode 29 na kumta hi lada bikran pangkene une try to bong mafi hi ba introduce you di Brian apa in YouTube introduce gam ga bahoy but di Brian de ka kadai nga nomor bajong di Brian ngi laya lai de kam hanu mensuam te but ngi ngayo balai contact number kitu nadong sedong ten repat ngam de ma long ka ngam de ma te bahoy long kadai ka kajing yu jong kadai kajing le kabning ko ti kadai jong ba beneng hi mai hi ba kiba yo i tu kasap long iba ai kan sisa u ban nem na du ti por usajrahi mong ba umdan nak internet udan ni malong kibre palong kim da shim khial along no le se dam ni shim khial long kim umpat pai hadu kata ka katu ka
osi itu ke platform bagi babun bagi beri kan page deh mungkin ba page si spangut kut hang ta kan arta do to kopor ba udang release kita kopor ki bru ki 4i tak behind the cameras and behind the videos ta kidang i bang to to da la use papi hak to ka TNT dai na ko apa TNT ru nak to la introduce kila i ta kila i ka like ka live ko chong everyday life tenang to ki bru namar singi sini kilong orang banyak mah kirit mesin tak kontor dia ikut betul caknya ki support bahag boleh kadai tak kadau kin like he deserve it but he deserve it ketua video villa how TNT na how ketua jongpi na ngale berarti namar ba ngai ke potential jong UM but ngasngo long ba kadan kamte ban le lang na kat bhi kat badan lad am le be the sole intention purpose yam kalong bet bamde ban yok view dan yam de ban viral kadi ban kentiu you tiga mud la dangi don sautri channel ram tu kasi la shoot lang me bro sautri channel ngobli lumar long don kam you te ban don kam platform te kita malong biang pat ba ngile lang naka na pon channel ngile na pun naka jongaru personal ngale te long hata kaliang long yo publicity khambun kan kadai ketua nga kung haladi am nga ngandong bet hadin ba mi ketua video jongpi baro apa kasi jantia jong ikala tip tayu to ketua nga ngandong bet hadin bala viral ketua video jongpi ta masih sisin Pemdi bang apa? Like kita masuk tu aku bawa dari video jongpi naman kedur jongpi mami tak. Keren. Ada lah dari bansip kredit ni mah. Dan ada keren syang kata syak mau untuk babam sama ken ke mau. Tu dah pilih mering. Mering ngau mering dah. Mering rem. Nama kalau am dai kidan ki klik jong ya. Te yang ngidan ke tim te bangi saya lek keleng ini hang ni basauri di we nak tim jong ki saya lek. Ke hang tu kasin kidan ke tim dah support clearat. Te kilit maki kan tekan mau sama ken bala tak sunir nak semua kejet bau sama ken ler lah mata dekat cia tu ta tenre kam ta ka TNT ru ko ni ki channel ka bakloy promote ban EU ya kita ki local talents pa kita ki kan kada long open ba long stunat deh pani dan bentaru oh kau tu sengi pilih cherry blossom em kau tu sen kong film ya ada men rong khamyo rong khamnya beri ada tu sengi ka khamnya em kam deh khamnya ko wi long ba kadai ka weekday pi tes ko wi long ba ki breu kadang deh ka por white tray ki breu ki lek ki one weekday de flash tu ya te ka si friday te ka block ka parking huri-hura stu tau kan te lay ki bakwa ban sakawir long ke kilabu na makidan restriction te nyaw buje kim sasu ban rung sapo te ki babon ki perlok ki kami orung su te kal asibun beri hang tu bay apa gitu kan nga ketu cherry blossom nga semua komen nong semua tenat ta tenat ban pat ya ketu kawai namar ngilai mau kum ki NH7 kini bon kini festival ki badan sini handrai ki bon ki artis penabar buat perform yes dan kawai kecing be internet bahatu cherry blossom dai ki local artis sudah ta tambah hadu katuan support ki bro yes kawai kata ti bahab dan purto namar ba na kawai kaliang ngamte yo kade ba ke travel restriction yo kadan ke travel restriction na balai tenrai pat kanunu ka daw slendet makanaru tenre bikin rahi bikin dan bikin local artist ban perform mereka di kawin ki rupa manokan ban lang promote party ki long ban ai kita ka tu ka limelight kenya ki atu ka second deal ni ti bon badan tang ti pixi ki ba shulong no bakim dan ki pop nang ni dari badan ki pop nang ni lari lai lang ni tenre ki yo yute ki yo platform ma te bat kumang mapiong kan marba ki bawan hang tu ni kim dei tang ki local jongi ki long ki pat ba kan ki dai ban Assam West Bengal ban keleng-keleng ka North East ki wan te long la da pi peni ki la pi display ki local artist lo jong kemudian ta ka wi kaliang lo kapen ka kawan ra ka tu jing maksud itu ka rich diversity kind of musician hang ni te kitip hang ni kum ka rock ta patel lo tin rei pat long la da ai lang ber kitu ki artist ki babon kum jong DJ Wan Shan ki jong Jesse ki babon ba ki jong kentiu tu long company itu ka diversity ki jongi ka bengi dan hang ni Now it was a very good choice. Kawai ro keto kesniam kum yengi ki barang as a starter ta as a beginner ki ba
ngaruh kum vai rapa ma ta de I kum to am ka I same ta I will say yes squat and push squat ban like ban force ile de ban Yes. ban work harder than ta kita basi alis hoy long alis long ka kniktin pi ka alis kalalong na kung ngiladan hajing mod day ba I will be performing in that stage one day long ba rite brush kataan ka sulong may ba nginang man rai recording ipimi music video dia putang to long dan ride stage kum to padam dus kanite ngal to si mas iba performation iba performation ha TNT ha Facebook ngai mas ni to am ngasu ang oh that is possible like balai ang that is possible nama dok man syam cu ita kum kita ha ngai iba perform ki artist yang ba not that kind of festival ta kadai tang ba HN7 ro ngai ima tang ba HN7 pat asung thok kan HN7 dai ko jong ko not isma ta ka cherry blossom pat de ikum to ta ka I'm streaming ba dengi trash tom ka to kala bancia ta kadai ta ka daw ka I'm stream ha kadai ta even nga ngaji bon ki baro ki balat cherry blossom itu kesengi ngileng nga ngaleng aklam lat dan itu ulat nga aklam lat jangan sepat dan ngacan ki itu ta bi bang sudah ban perform ngaru aku atlet ban perform mah ni tu tip ngalat thok la status one day kan so maybe one day at least ngiladon dia kata-kata ka temu ta jing thong lah kata thong jing thong kata ka jing temu ta thong nam bang yes thong yong Tu ka second day film orang ram. kami orang second day pia majing sa ngade ban yorong te ngade ban yorong nomor bangi di crew ki dai ki yo media partner tama por bang ngarung mudrung ti ki donno ti ki ya kulmaran tu bakam ya yorong tu te ngayeng no tu kamrung shu nomor bangi ti ngidan mi dekat tim kidan ki ba cover shapo dan ba cover shabarlong ngidan mi dekat tim tu ti mungkin adan ki brio shapo kidan te ngap cover tu ba shabar ke Aku tu ka sniba last part film yo em bro. oh jangan last lah yo tama ba pasti long ka you know long bakala kilas dang ya bun brio tilong dayo than de ban enjoy than de mar long last dang khapnya am dayo chill than dayo than sabar tar ngi tingile tek duty ba jing tray ma kato singi balai tu perform trong DJ nak trong mancap ibang adai hai ngi video kan si video ngar si video lah Isya nga hapor ba ngadon tu di hapor benai kini tiki miss Cherry Blossom ye ngadon tang do tu tengah kendu jong jasi ye tengah temang amino apa kan tengah dia probaji mang lami next year tersalah dan yang ngai pada sana basu snamib sna kita bawa status berkomen kontrak dan next year there will be there will be no Cherry Blossom hai Tikenar vi nama ba ikap basu memes try ni na kalong ni vi habakut kesengi kalong ba ngi ki brio hang ni hasolong ngi di brio beach festival hai te la da de badu makana Cherry Blossom ram try wala bermi do we ra blossom man dishno lawan mi di so nyam tra blossom lo kung kita harus possible bi possible man ngi sini tinggi ngidan ni so nyam tra uso kijur kijap ki babon de yubon hai te la nyu Cherry tigi we yur gidan ni Nak ka Kuwait Temple Festival. Kuwait Temple Festival bro siapa be na kita Nak tu ka sini vidang wan gendo em gitu ki US na empon yang yes ki ha tigi nong yu ki nong trail ngapat pa jada tu ko vlogs fi ngarang itu gede destu Distu ka tu distu re. destu Te komno fi I gitu ki bro. gitu bro ya ki best pelat fi best Hak din ang tliu ang bro yam. bro tama emang ketension ni yang bro he te kitu de ani kitu ri dikiwe ma ni yo mse ma fi no diki ko na do kitu ko na diki de be ki nong shong be ki British citizens ben te namar ba di ba e bisa te ki mi don epic ni ki de bagi di citizen te ben te ki tre ki ta te taman ri pat de itu video pe kinawan sini ki long be kum tu be nan ma pushe ire ki banong bayad ayo ram nam pushe ire ki banong bagi dai ki ba na sya bar te wa ki nakran ki kiram dekat tin sinong me titin sorar ki menang har ki juba tin sinong nong no te di bawan sini sa juai ngam tu ki nang juai ne am te li ki wan sini tra di ki menang ka tra ki kiram tin sinong ra long na itnat de
gitu kana yang kilet hapo yuran kilet hapo supercare na betani umtahi yele lam jikime dia kia keren kia ngapi dai ni shay yang dia nong thle nong thle kia ngila yo I kada ke video ma ke bagi dan tin nong thle ke na singlan yang dikime kidai mangi kan ki long pum tadi adu kata ti long ke long snguret long yu jongki kan long internet long bakim kilong sidur deh te bak bai mesim ha kadi kata aktin na jong yang ni no mana lai permik ni pareng na kanu kana kalau maka kolong ba kolong ba hoi kaktin pareng kaktin hindi ni kaktin yu kolong badan kam ten repat kaktin la jong par ngim dei ban klate lalong no kumpi kaktin penar kadai ka tenrai ke jong pi kaktin khasi kadai badan kam bikin communicate kum ni te kaktin pareng ru bini yo kam yo jam lalong no kaktin hindi di bini yo lecha goti ting itu do kadang kiu sentang waru hak panang ber sentang hak panang ber kasih hak panang ber dekar dai nah temo lo kan nang la ban keren lo kan nang bahati kan nang gikin tin nang bah tin ripat di ketenrai lo jong bam dei kin klat kata di ko message ki dan deh kata nu bah di pareng mel along no meki nomor biki mi paling keren kasih bi te ba jinjar pa di ki bar kalong ba haskul pa ki keren pareng te itana pa bamenta hadir par long ki kita tensionong me tada best plat itu teh podcast umtas ki best plat lah mah kai kanu ngila isong hanis katatam katatam te khulu shibuni fi khatas kalau si buni fi rabawan so ngim kut mo kedon ketuka kibru ki ya komen hakani ru ngakwa ba ngakwa ban keren te ke saidon ke ki dan saidon ka tu ki comment section ba komen kibru ukut Freeman udah YouTuber bom ubah long zero haters ta saya sengaja kita zero haters vi sengaja kum noh ba kibru ki komen kum to ajing sana ya katu ladala penong naru bangai ini kong ya ki kumti comments kan ngakemen namaram dei bong bang bakadika ke compliment ya kan tenrei long ba ngakemen baki pat ba ki yo kita ke perspektif ba hak society ki jongi haki social media platform ki jongi kadang don kata ke space nei ba pin spread positivity te ba pin spread ya ka jing long positive kan te bat la bangan syong hani kamdei ka content jonga ka spread positivity mo mdei tang banga apa spread di kata positivism mem tenrei kidei kinong comment ki spread ki positivity te lada day ba PPI ki positive comments te kamud kanong positive kan te manta shubu lada day ba kidon balay ba kasakalalong ba kisaong zero haters na mabalay ba baro ki ba comment nang to let's say nong 95% ki ba comment nang to ki ba comment positive ba jam takadaw kisaong ba zero haters tinre larade badan pat ki ba comment negative padam te kamud kinmi bita ki haters te ka jimu ka ya kay mga kapanong kolong ba larade ba pilong positive ma pi the rest will be positive te mental ki ong badi dan zero haters mga belong positive and all that mamde mga de ba ma pi ba pe de ma pi bro kadai ka along kong message ka taro tang ba siya bangin pangkot pat what's your message to the people who's watching this ni soal ai sibuntri message dulu Asya message tambahkan ni pat ke message kalau ngat gede kay kelas and then gaba kodor tam iya na to kalong kum ni dah nganong akatin pareng mo communication is bliss kajing ya keren kajing penyedai bet kibriau kadai kajing keman bat kadai banwan ra ya kajing it kajing keman ha keim lang salang teh nomor belai lada pim keren pinum tip bala da pim tip pim la pim nang ben appreciate te takadaw long kadan kambingin communicate tiladang yung communication te kamut batang basu communicate ling ba ka video ling ba ka podcast tinre long kadi communicate de ki babun ki rukam
Kalau benda just an act of kindness ru kata ru pila ban communicate. Kemudian pi communicate the kindness ke jong pi te pi keren pi lalong no pi lej ban ai ya ka khubor shiki breu da kata ka jing long pi da kata kindness ka jing le bha ka jong pi ke. So hangno pi don make sure to communicate. Lara day ba hayeng hasem ke badan ka jing ya ong se ka jing ya thut ya wo hayeng hasem ru la don ke jing ya pat ya pra hayeng hasem le se la long shilok la ne shipara la ne barki kemi gi kpa la ne bakai imlang salang la ne barka politics la ne but hangnu ru is because kadon kata ka miss jong ka communication kadon kata ka ba ka lang kimi kita gi bro khoi kede ngimdan de communication ngimdan ka jing keren kata ka jing ya ai ktien mar keliang kamdamo de ban shu ya keren kumao mane tene ki don many forms of communication ki babon ba ki jat bano bingin communicate kan bingin keren bingin pen sngow kita ki jing sngow jongi but way hi bingin ila ban communicate way hi bingin ila ban keren ban yethu ski pa ba babot long riski pa ba long ski bahi ngasam ni siba e pathani solution uru kamut ka kloy king ban spread kata ka positivity happiness joy na dong sidong kumo pi mane mentan piong zero haters why is because of communication tisbo la dam tal ki bri kim communicate to comment section dan himo kum kata ka positivity hapo comment section kanum dan is because people comment katu comment that is one way of communicating tengomot pi takadang aku apa appreciate ki babun ba ki nong page ki bapage ni ka channel kumju par ki don ki bapage ki nong page ka channel ka jong aru ba ka jing comment ka jong pi ru haki comment section ka di ka wain ki la ba pi spread positivity ba pi pen sapriang ka jing ya ka jing I mean same pi pen sapriang ya kata ka zero haters attitude ha ki social media ki jongin mar social media ngeli kadi belong open bet kaba ubreu ubam jukran sneu you know ram ha social media un keren bet nomor beli nomor ba shong hi kendong jong de kup takanap apa si ai sis ngang tu si kui comment lakot nomor ka lalong no village ru de ka lalong no da account ru da fake account pila ban comment fake account Facebook ru pila ban ne kata tin rei pat la pile ada kanu buruam de pile le pi comment ne ru le pi ipor ba pi comment iwi comment one positive comment there about the content lani spangka content lani spangka video spangka film spangka kanu ram kamu tang itu hi kato it makes a difference so if you want to make a change start with the comment section hang ni hakani podcast jongki neighborhood boys thank you Cabangin pungkut ini podcast kan kalian ada kasih mah ada berkut squad banyak tu iki bapak jak ni podcast bakal cipher ngin release hak shipotrik December ni benai and then kata kata next Friday next Friday man one release Monday mah next Friday man one hopefully this cipher will give you the good vibes kamu ta please support us hak ni ka cipher and then show this rappers there are six rappers kini rappers kita berang thamai sudah YR kita pilih set just ngau kita berthamai sudah kita berang mi brand new bahkan yang kita it's a big shout out to every one of them nama they work so hard itu baik nama boleh nilai esngo nak kecing wajong kita esngo ba kila trash top insya datang kata hi kalau ke spotring in release ke cipher hakani ke channel ngin release tang katahi support us and then thank you for watching hadu bekut kani podcast for those who are watching I hope kani podcast kan berkilang ipikum berki yang imang asola tetang tahi thank you so much for watching do share like and subscribe yes Kulishibun ikini I'll take this time Kulishibun dalam tayo ni podcast neighborhood boys sang ni but kani ngasho if you all the best barang iki babon ba ki height sa bapi pinang keu te but ya kai bapi pile
kani kadi ka original concept ku jong phi ku mang ong mane kadi bandon hakaki content ku jong phi kadi bandlong original lam bangai happy kadan ku originality but ke ba phi pile ngatip kan dong ku jong kurku kan dong ku jong motoy jong babon but ngi lenti ba le se ngindang don shoot ki babon ba ki we ki nang wan hakani studio jong phi but ki ba omtang ban ai ka khubor tinre banai kita ki life lesson life lesson ki babon ba but kani ka win ki platform phi phile all the best aku besi bon phi ya ayo rahani mo Thank you so much Piro ikata conversation phi yengi and then thank you so much for coming. yes subscribe people Subscribe. Okay. We'll end it here ma. yes Peace out.